Математика синфи се. Боби 2. Ҳазорӣ нумератсия. Мавзӯъ: хондан ва навиштани ададҳо бо разрядҳо. Соли 48. Миқдори чӯбчаҳоро ҳисоб карда бо адад нависед ва хонед. Дар ин расм вобаста ба мавзӯъ чӯбчаҳоро нишон дода шудааст. Дар сатри якум чӯбчаҳо дар як банди калон аз 100 то иборат буда ва давомаш 4 тои дигар аз чӯбчаҳои 10-тогӣ иборат мебошанд. Ҷамъулҷамъ дар сатри якум 147 дона чӯбча иборат аст. Мо қитори дуюм ва сеюмро ҳисоб карда менависем. мисоли 49. ҷадвал додааст. гуфтааст хонед ва нависед. Дар ин ҷадвал ададҳои серақама ба разрядҳо ҷудо карда шудаанд. Дар ҷадвал дар стуни якум аз тарафи рост разряди якум аз воҳидҳо иборат буда, разряди дуюм аз даҳиҳо ва разряди сеюм аз садиҳо иборат мебошад. адади 450 дар сатри якум ба разрядҳо ҷудо карда шудааст, ки аз 5 даҳӣ ва 4 садӣ иборат аст. Дар сатри дуюм бошад рақами 186 аз 6 воҳид, 8 даҳӣ ва 1 садӣ ва дар сатри сеюм бошад рақами 999 аз 9 воҳид, 9 даҳӣ ва 9 садӣ иборат аст. мисоли 50. мисоли 50 аз ду қисм иборат аст. ададҳоеро номбар карда нависед, ки аз 5 садӣ, 2 даҳӣ ва 8 воҳид, қисми дуюмаш аз 7 садӣ, 4 даҳӣ ва 6 воҳид иборат бошад. Дар ҷавоб мо қисми якумашро навистем, ки 5 садӣ, 2 даҳӣ ва 8 воҳид ҷамъулҷамъ мешавад 528. қисми дуюмашро менависем. мисоли 51. ададҳои 463, 649, 340, 507, 900-ро ба разряди садӣ, даҳӣ ва воҳид ҷудо кунед. яке аз ин рақамҳо мо 463, яъне рақами 463-ро интихоб карда ба разряди садӣ, даҳӣ ва воҳид ҷудо кардем. яъне 463 аз 4 садӣ, 6 даҳӣ, 3 воҳид иборат аст. мисоли 52. хурдтарин ва калонтарин адади серақамро гӯед ва нависед. адади хурдтарини серақама баъд аз 99 меояд ва адади калонтарини серақама пеш аз адади 1000 мебошад. мисоли 53. ададҳои зеринро хонед ва ба разрядҳо ҷудо карда нависед. дар ин ҷо ададҳо нишон дода шудааст. барои намуна мо ду ададро интихоб кардем. яке аз он адади 1000. 1000 танҳо аз 1000 худаш иборат буда дар ҷои садиҳо, даҳиҳо ва воҳидҳо адади 0 гузоштем. дуюм рақам мо интихоб кардем адади 111. адади 11 аз 1 садӣ, 1 даҳӣ ва 1 воҳид иборат мебошад. мисоли 54. пас аз адади 999, 998, 600 кадом адад меояд нависед. дар ин ҷо худаш ба ҷои якаш ҷавоб додааст. баъд аз 998 адади 999 меояд. мисоли 55. ададҳои серақамӣ аз 900 то 999-ро номбар кунед ва нависед. ин мисол барои мо осон аст. мисоли 56. ададҳои 0, 5, 6-ро истифода бурда се то адади серақама нависед. дар ҷавоб мо нависем. яке аз он адад адади 956, дуюмаш 596. мо ба ғайр аз ин дуто метавонем боз дуто ва се тои дигар аз ин рақамҳо ягон адади дигар тартиб диҳем. мисоли 57. адиба ва дугонаҳояш аз як гармхона 400 килограмм ва аз гармхонаи дигар 500 килограмм бодиринг ҷамъоварӣ карданд. аз ду гармхона чанд килограмм бодиринг ҷамъ овардаанд?
اگر ما 400 رو با 500 جمع کنیم نتیجهش حاصل می شود. مثال 58 مسئله داده است رقم‌ها رو با جدول گذاشته عدد حاصل شده رو با رذرت‌ها خوانید. در اینجا جدول است و در جدول ما شرط‌های مسئله رو گذاشته اجرا میکنیم. یکم گفته است که رقم 4 رو از طرف راست زیر واحدها گذارید. وی کدام رذرت و عدد را افاده میکند. در این جدول در زیر واحدها ما عدد 4 رو گذاشتیم. این عدد 4 واحد رو تشکیل میدهد. شرط دویمش رقم 4 رو از طرف راست زیر دهها گذارید. وی کدام رذرت و عدد را افاده میکند. در این جدول در زیر دهها ما عدد 4 رو گذاشتیم و این عدد 40 را نشان میدهد. و شرط سوم مسئله گفته است که رقم 4 رو از طرف راست در جای سوم زیر صدیها گذارید. وی کدام رذرت و عدد را افاده میکند. در اینجا ما در زیر صدیها عدد 4 رو گذاشتیم. 4 یعنی 4 صدی را نشان میدهد. شرط چهارم مسئله گفته است که از طرف راست در جای یکم رقم 6 در اینجا است. در جای دوم رقم 9 در زیر دهها می شود و در جای سوم رقم 5 را گذارید در زیر صدیها. وی کدام عدد را افاده میکند. یعنی این عدد از 6 واحد 9 دهه و 5 صدی عبارت بوده رقم 596 می باشد. شرط پنجم مسئله گفته است که در جدول از طرف چپ رقم های 7 صدی 3 دهه 6 واحد را گذارید و عدد حاصل شده را خوانید. این رو خودتان کار میکنید. و در آخر کی زودتر گفته که 4 جدول نشان داده شده است که در این جدول ها مثال ها هستند ما کار میکنیم. برای نمونه ما جدول یکم را کار کردیم. در این ستون یکم رقم ها داده شدند. ما از این رقم ها رو با 9 جمع میکنیم. جوابش رو در ستون دوم می نویسیم. جدول سوم عدد طرح است و جدول چهارم عدد جمع. برای مثال از 61 9 برود 52 می شود. ما اونجا کار کردیم. دویمش از 42 9 برود می شود 33. آخرانش از 28 9 برود می شود 19. همینطور ما 3 جدول رو کار میکنیم.